Rêveberiya çeksaziya mezana Eldihûkê bi zîndana Zirkat hete naskirin. Yek ji rêkopêktirîn zîndanê serdemî li Deverê. Bi cûrekî kesên ku li vê re dimînin hest bi nîfazadiyekê dikin û rojanên xwe bi kar û barên girtîgehê ve derbas dikin. Rêveberiya çeksaziya mezinan Eldihûkê ku bi zîndana Zirkat hete naskirin yek ji çeksaziyên nemûneyê li ser astê herêmê û Iraqê ku rengê çeksaziyên mînavê her pêkcarî nebin. Ji ber ku di nava vê rêveberiyê de hem mafên zîndaniyan hatiye parastin hem gelek ji wan xudankar û pîşekarin û mûçeyekê mehane bû hatiye dabînkirin ku dikarin pî pareyê zarûyên xwe ji derveyê zîndanê jî xudan bikin. Ji ber vê bername rojane xeleka vê corê de taybet bîtin bi projanên zîndaniya ve di nava vê çeksaziyê de. Ev e beşê çandin û cûtyaran e. Beşek ji zîndaniyan karê wan ya rojane çandin e. Ew gelek cûrên xwarinê ji va zeviyan berhem tînin. Et her çar werzên salê de berdewamiyê bi karên xwe didin, niha jî dema pêgihiştina beşek ji berhemê wan e ku difirûşin û dikene pare. Ev her ji berhemê divêre. Berhemê me sêda ye êvê de. Ev ê tirşîne, tirşî ji we ku çekiriye? Em tirşî em çêdikin, ev ê hanê jî pê tirşîne. Hemî siruştiye sêda. Kar û pîşê we di nava vê çeksaziyê de hîn mijîlê çi ne? Seyda ez teqrîban vê teqrîban ve 7 sal ez vê sijnê ve. Vê çaksazî ve. Nêzîkî 4 sal ez li vê cihê vê ziraetê me. Em pêda tên heta êvara em şolê xwe dikin ke nefsiyan em mirtah dibin berî hemî tiştî. Em yani nefsiyan em mirtah dibin. Ya dî jî em gelek berhem ji vê re radikin em dine meselen bu çaksazî. Berhemê me jî hemî yê baş e, yê xwemalî ye, yê paqij e. Yani ma mumkin elagî de çit e bu mehkûma çit, bu çaksazî çit. Tiştekî wekî dibêjin ihtimal e gelek alemê dev tiştek nebit. Ev her dahatek bi we tê yanî parê wê hîn werdigirin. Dahat bû me tê nisbetekî dine me jî em jî pê wekî dibêjin xwe pê jiyana xwe dixedînin. Wekî dî jî bu çaksazî çit û bu muqawila û gelek tiştekî law e seyda. Heger hîn berdewam kar bikin, hîn heyvanek, bijîm dahatekî baş ji vê re tê. Belê seyda têt e. Gelekî têt yani ez spasiya rêveberê çaksaziyê dikim Seydayê Mihemed û hemî karmendê vê çaksazî jî texsîrî nekine bû me. Yani bes dibêjne me hema me divêt em faydekê bigehîne we ke yê zîndanî. Tiştekî gelekî law e seyda. Ez meselen vê gavê nêzîkî 4-5 sal ez li vê me her spêd ez derdikim heta êvara kes tiştî nabêje min wekî bijin dilê me pêlêt an min aciz kêt ez vî cewê xweş û vî ew xweş her bûm gelekî baş e bû min û hevalê min hemî. We çend berhem hene hîn çend cara çandinê li vê re dikin, çend werza? Seyda me gelekî werza dikin. Em hemî werza çê dikin. Havîn zivistan payîz Wekû çi berhem? Vê gavê zivistan e. Me her du ev xanî plastîkî tenê Ev tunêle. Tunê. Me vî rexî mesela me filfilê çêkin. Filfilê vê gavê tî dereceyek. Rexî dî me kine xiyar. Zivistan e bes xiyar û filfil me heyn. Ev yê dibin va laylûna de. Ji derve seyda me xesît heyt. Me kelemî he, me şêlim û şander heye, me beqlê heye, me gêzerê heyn. Bijme te hema yani belkî gelek tişnayîne bîra me jî baqil me heyn. Ev hemî werzê zivistana em çê dikin. Ke werzê havîna seyda ji bacan raşkê bigire, ji bamiyê bigire, ji kulinda bigire, ji çi tişta te bivêt bû werzê havînê yê xezirawatî me heyn. Heta pirdeqal û me hindek tirî çêkirîn. Hema bijme te 95 sadê berhemekî dereceyek ji vê re çêt şinî hindek ji derve têt.
ادوی چاکسازی دا گلک بش هنه. اوه جی بش چکرنا محفیرانه. کمک جزیندانیان روزانه بوده ما چندم جمیران الوی بشی مجیلی چکرن و نخشاندنا چندین جورت محفیرانه. اوه جی بش درینگه و درواره. گلک جورین جلو برگان ابدست زندانیان ادوی بشی و تینه درست کرن. او بشجی تایبته اپرستن و کارن دستی و گلک جورین تزبی، کلاف، گوره و گلک بابتن دی ابدستن رنگین زندانیان تینه آماده کرن و نخشاندن. اوه بچه کار دستیه. زیر 11 نفر کارت کرد. اوه چاکسازی hazır کنه. و هر مثلا هندگی چند جایی که کارت کرد. اوه جای کار دستیه. گرک داشته ویدیویت چکرنه. همشون بیشتر ساعتش تاپته چکرنه. و افتشته جای تفروتنه. قاعد مواجهات تفروتنه. وقتی عربانه که یا سجنت گره ممره هر کسی تشتاق بید بوید بد. و تفروتنه. هم فایده ایجاد کنه. وقتی جه که هم تیم ویدری کارت کن سحریا ساعت نه هم تیم. حتی 12 هم چن استراحه. حتی اکونیوه جای دیام تن حتی 5:20. اما روزانه کاری می‌آویه. بس روزا جمعه نینه استراحه. خودی گلک تشتا چیت کن لیفکا چیت کن کلاوا چیت کن مثلا گورا یا صوفی چیت کن میکیاجا چیت کن خودی کت میکیاجا همین نوعیت بازنگا چیت کن گستیر کا چیت کن چیزدان کت کارتونی چیت کن قاعده قرآن چیت کن کیفیت قرآن چیت کن مثلا دلکت مدالی کا چیت کن نم کا سویچ سیاره چیت کن تزبیه ناف چیت کن مثلا کیه به ناوی مثلا 2 3 تزبیه چیت کن تزبیه کازان هم چیت کن مثلا همین شکلا یه بچی که تنه مازن تنه حتی 205 با حوسا و تزبیه چینا کوی تنه اتناوا و زندان دا گلک مافب زندانیان هاتینه دان. به بردوام کار سر برفره کرن و شارزایی کرن شاننوان تهتا کرن. حول تهنه دان او به نفر کرن و کس به بهره نمینه. چاکسازیا مزنان الدهو که السال 2007 هاتی آوا کرن و السال 2008 دست بکار بویه. اف زندان لسر رو برک برفره اردی هاتی دروست کرن. یکش گرتین دسترنگینن و چاکسازیه اب دستین خواه چاکسازیا دهو که آمازنان اب داری اب جوانترین شوا دروست کریه. راستی هزرا اوی پروژه مأمور آرازی کربود سر خدا که ام به زندان چکین ما جدا صابته ما گوت ریوبری گوتی هر چیزی که تبزانی بخود چکه ما جدا صابته ما چکر بیجا تقریبا الماویسه هی و 10 رجا اسمام بیده هل بتش نافدا جی دیارن
درگاه دیارن و میز دیارن و همی تشت دیارن و شفشت دیارن و همی تشت شناف داجی دیاره و سر بجی دیاره او کلو پلت مال لیدانجیک مش تشت بسيطي تشيجرين مثلا داركت بلاعيمة الدكتورة داركت جها بنيونا داركت بلاعيمة بو طنشتا وتبجم تيفكلت فستقة بو قرميتي قبكت جگارة بو قافكا وتشت توصا يعني مالك دوما تشيكر وما كرا مشروعك برجاف بيجي هرچند أبش ميجيك بو يعني مش ماشي شكل يا بتشان صالك ويكو جرتي حطانك هكذا كبا ام نك فتر پیش كوتين دا هشت لاوتر مزبيتر جانتر چه بيتن دا گارانتي دم بو 20 سال جو چله نهاد با بيجا ما هو صدا ثابت بي شولي ما شوله هو ساكر وما بنرخك ارزان شكر جيو دوی ریوبریه بجوانی سرداریت گل زندانیان تهتا کرن. وان مافی کار کرن به برانبر آنکو به پاره هیا. هر واسا مافی یاری و فیربونا گلک بابتان هیا. چاکسازی دا خوارنگه هکا تایبت هیا کد 24 دم جمیران دا 3 جمن خوارنه جوی زندانیان آمادت کتن. اتناوا چاکسازی آمازنان دا بیر الپاشا روژ و چارانویسی وان جی هاتیه کرن. اجبرویجی قطابخانه نوا گرتیگه ده هاتیه وکرن. اوجی تاقی کرنین داویا کرسی اکنه که زیده تری هفته قطابیان تدا بجدارن. Number 2, Dash is country. Number 3, خواندن و زانست ات نواوه چاکسازی دا لاستک بلنده. هند جاران که نمرین قطابین و گرتیگه السر آست هرما کردستان رزبندا پیشینه. وکی همی قطابخانه آسایش در و کاچه و سیستمش در و الویرج اعتیادی هر نفسی سیستمی و نفسی خواندنه و نفسی منهجه هر وصاب بو زانین کو قطابخانه مج یا گریدای اب سیستم ای پرورده و رنمای تربی هم جهدینین زایدن زدباری رنمای چاکسازی جی هم کار دینین جمارا قطابیت ما هفته ویک قطابینه آستد باش ما یتهین خواندنا بلزه هر 2 سال بساله کنه ما آسته که هی پولا 1 و 2 آسته 2 پولا 3 و 4 حتی آسته 5 طبعا آسته 5 بتا پولا نه او ویزاری احتیاطی هستیله بومتن یت ویزاری و سیستم ویزاری حسب الاصول وکی اش دربه ازمونت ورزی کنه دمایا ورزی که خلایی کنه و کرتت ما دابش کنین سر 3 کرتا هر وصا قطابیت ما درکیج همان تشت هر خشته بوهاتیش قطابخانه چاکس اعدادی زرکا ما قطابیه هی آست ای که یه بردامی در خواندن خو حتی قناغا بنارت خلاص کران کو نه و یه چوی کریه درکی 10 11 12 و یه چوی زانکوی جی بگویل قسمت باشه زانکوی کلیا بنیاد قطابی مایت هین زانست و زانین یک شوان کارانه کوره و بریا وگرتی گه گرینگه که باش پیدایی. اجبرویجی بشه فیربونا کمپیوتری هیا کرو جان زندانی بو چندم جمیراند کارن وان کمپیوترام کار بینن. اوه یکش محکوم کرین و چاکسازیه و برپرس بشه پرتوکخانه. کود نوا پرتوکخاناوی دا
نزیکی 5000 جدر آنکو پرتوک هنه. 4 سالان دا اوی 6 پرتوک نویسینه که 4 شون هاتینه چاپ کرن و بلاف کرن. تبتی اف بشه تو سرپرشتی هایید که بچه بشه؟ هو ورشة بردخانة. الوری بس پرتوک هنه یانجی من کمپیوتر جی دیتن. ورشة بردخانة وكمبيوتر. این چه نیشا زندانی آدن وره؟ خولت بكمبيوتر دينا باكرن. و يد خواندن شيء دادگاه كري روشانه سردانا پردوك آدگن هر پردوكي که واند بید بشیم دست خواه بینن و بخوینن. اوانا چند دم جمیر مافه بین سردان هم پرتوک خانه هم جی بشه کمپیوتری بکار بینن؟ چه مثلا چه دقیقه درس نینه مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه نه حتی پردوک خوب دست خواه دینن بس روزانه افشین چند دم جمیر کد وره و بمینن طیبت کار کمپیوتری؟ ابو کمپیوتری افشین ساعت اگه 2 ساعت بید شد ببینم بس بو خواندنه اینا دیگه کتابا هر بشه دیبات اهولت خویت خواندنه ویرت خوینید با ما هفته که اگر یه هفته پردوک خو خلاص کرد دشید ببینید و کتابا کدی خوب بتا اگر خلاص نکرد دشید دوباره بگید چند جدرت پرتوک اول و پرتوک خانه هنه؟ پدری 5000 دانه اومد کردی و عربی؟ کردی زمان جدا کردی عربی فارسی ترکی زور باشه من وره ونی چتاکی گرک جوان من دی توجی تب خود 4 پرتوک یه چاپ کرین وره تا نویسینت زندانه و؟ بله پشتی تو زندانی بوی تشنی که دست نویسینه کردی یا بر اینگه اشتا کار نویسینت کرد؟ نخیر بری از به ما زندانه چه پرتوک نبین هر 4 پرتوک من زندانه دا چاپ کرد و 4 پرتوک و هنده کار تیدی از بارم طره دانه جی بله دو دی که خود حس کرد آمادن ابو چاپ کرد ریوبریا چکسازیا مزنان لهو که اب یک نمونه ترین زندان سر آست هرم کردستان و عراق تیته هشوارتن. اب جوره کی که مافین زندانیان تیده هاتین بردست کرن و بجوان ترین شوه سردارید گلدات تیته کرن. که اف جی بویا جه سرنجا سازی و رکراو نب دولتی انگریدای مافی مروفی اجبر ویجی چندین جاران سپاس و پیزانین پیشکشی به چکسازیا هاتینه کرن. ما خواستم زانین پیک هاتیه و چاکسازیه اش چه دست پیکت و بحث سیستم و چاکسازیه بکی شکنگی وره هات کردانا طبعا ریوبریا ما ریوبریا چاکسازیه موزنه الدهوکه هم سر وزارت کار و کاربار کمالاتی و حکومت حریم کردستان بین طبعا شنوبه خویای ریوبریا چاکسازیه موزنه امون کسان حاولین اوید اینا دادگاه کردنش قبلن دادگاهن حریم کردستان بین طبعا اوی حکم بد مع عام بجنه طبعا اف چاکسازی سال 2008 ورای هاتیه چکرن سر سیستم که تذکر بجن نظام الاصلاح الاجتماعي یا پارلمان کردستان قانون رقم 1 سال 2008 یا درکتی ام سروی نظام برای بچین طبعا نظام دی کو تو بیجی داخل چاکسازی و ام نظام که مختلط کردینیم شف محکوم هر ماده کیل جیخو یعنی گلک پروژی همیل گلک یعنی در کردن در گلک اف سیستم کل و چاکسازی تپرو برن امشین بجین سیستم که نمونه سراست هرم کردستان و عراق و دوره بخوده هکی از بجمتا ام همیا چطوری احتماله و که مبالغه بد که ام خوب کن بس یا دیاره یا پیشچاوه یعنی که ام چند خدمتا وان دادگاه کریات که نوی جور و الحمدلله حتی و گاف که یعنی گلک وفتو گلک منظماتا دست خوشی المکرینو و انشاءالله مل بره ام باشتر جلیب کن بکاته سجنش چه بشت بکتیتن یا مجمل وری هین چه مافادان زندانیان؟ طبعا زندانی الدف قانون و ماف امتیازات خویت هین هر مافه که زندانیه که یعنی دادگاه کریه که هبت امی ماف دینه یعنی ماف سردانه ماف خارنو و خارنه ماف برنا دختوری ماف خواندنه ماف تو بیجی خزانهایی بیت دف و بجنه پناه خزانی یعنی خلوه شرعیه هر واسه مافت کو اجازه منزلیت بجنه کو پشتی دادگاه کرید ایتا حکم کرن
پشتی بورینا ساله که یا ربع مده قانونی اوی حقی های هر سه هیوا هفت روز بچتا مال خود طبعا دیفندک شروط و تعلیمات و اویش وزارت هاتی ندانه اكيد ام باربتر اعتماد دين سر داد يحكريا كو داد يحكري دفيري وشول بكت يعني بونمونا اول مطبخ شول كات اول فرن شول كات اول قشتوكالي شول كات اول غسل شول كات الهمي جهات شول كات او داد يحكريا طبعا دي في رغبتوي ام كسي جنوي نكو رغبتوي نبد الا او حس هبت كو شول بكت طبعا هر ايكيجي برانبري پارکی هم دینی مثلا بله داد گهگیری های المطبخ شورت کرد لنانگه هیوه میلیونه که دنه هیوه میلیونه که دنه داد گهگیری جهل دیف شلوی مثلا هیوه 150,000 دنه طبعا اوشوی دهاتیه اوه مثلا بنمونه اول مطبخ شورت کرد ما فرض کری سر مقاول خارنه که او ناچه بد کارکرش در و بیند و داد گهگیری یابدت شولی اوش پاروی دته نه امد دینه يعني نوك دهات چاکسازیه منینه اوش شینا عاملش در و بگیرد مجبوره داد يحكي يبدا تشولي هر وصافرن هر وصيتي اتناوا وگرتی گهدا کسی بکار نینه هر زندانیک مجیلی کارکیه همو بشین چاکسازیه جی اشعالی زندانیان بخواوت نپره و برن از ناوا روبریه دا کارگهن دارتاشی ورشهن فیتری شیشتنگهن ترومبیلا شیشتنگهن جلوبرگا کارن دسترنگینی هولن ورزش و لجوانیه یاریگهن تاپاپی و تاپادستی ملوانگه هر وسا چندین بشندی جوی گرتیان هاتینه بردست کرن